Mukama wetu asima Buruganda Nkabutosa and Venerable Reverend Sande Eric Atwoki sabadikoni wa Karwenya chidikonare kandi umurorerezi wa Rwenzori nasima Ruhanga wekero kino ekindi kishaka mbomezi wetu twena abakuturora TV West kandi nisima Ruhanga bumugisa guno kubagana na inywe orukara nyencha kalenu kano kutungaho kusaba hamwe inywe habwe mbaza Ruhanga zatugiriye sima Ruhanga watugomezi kano watulinzire nagaruka neja no butumwa urukubazaho enkwatanize nungi omumaka hagati yo munyoro no mcyara abana hamwe n'abazaire babo family members okwataniza hamwe okusagikangana kurora amaka gaba gagumire galimaka agokristayo maka agakora kureine nuko tusobole kombeka ensi yeitu Uganda enyakugumire enyakwina maka agobusinge kandi agobusinguzi orukara ruli mu kitabu cyo mugambizi rundi mu rujunge tukweta Ecclesiastes mu nyankoro kigo so cyeta omuburizi esura ina okutandika no rukaro rwa mwenda hari ibigambo bikugamba biti ngo babiri nibakira omu baitu banyine empera enungi habukutalibana kwabo baitu baleba nibagwa ondi alimucha ondi baitu zirimubona ogu alwenka obwaligwa kunu tanyina wakabiri okumwimucha ekindi ababiri obabyamahamu batagata baitu omu nasoborata okutagata alwenka kandi omuntu obwaba nasingura ondi alwenka babiri takubasobeire okubabinga kandi omuguha ogwenya busatu tuguchweka bwangu haleluya ekigambo kinu kiri kigamba kiri kutegezaho unity rundi obumu bwokwataniza hamu okugira kimwakora okutunga family ezigumire rundi amaka aganya kugumire agahamire omuseija no mukazi nabasemera kuba nabakwataniza hamu omubyone barukukora okusaba hamu okuombeka hamweka okusomesa abana okulisa mbyone murukora abantu babiri nibakira omuntu omu haleluya omuntu omu natalibana nakora wenka chonka tasobora kwingana okukwataniza na abantu babiri bakwataniza hamu arukusubura na mugenzo barukwegeita ekyo kurora anyakunturora akasubikana akubo kwata milioni emu nondi akakwata milioni emu nondi akwata milioni emu muri family mukakora ekintu nikisinga amani nikirugamo nikikora kurungi Ruhanga nakihomugisa okiro muntu alikwata wenka nabweke ekigambo kino kitugaramo amani ngo unity is power obumu ndo kwataniza nugomani abatoro bacyorufumu ngo agahikaine nugo gati gufa nabweke ningoza kubasaba bagenzi bange namberole hona ahoro kuhereza kwataniza na bagenzi bawe wekwate na mugenzi wawe wawe museija wekwate na mukazi wawe na abana bawe hagire kimwakora mukama asobole kubahera mu mugisa mutungo kusemererwa ni mukwataniza hamu nimba icyo kurura twina akasingolezo rundi akeyerezo ebrum erimo buntu bwingi bwebohera hamu bwekwasire kitori harimo bugufu harimo butaina na mugaso cyonka hagwe kwa bwekwazira hamu arukusingoro warukakwata akeyerezo akeyera ngiziro mugisa mu bitinyizire nako hano cyonka omuntu barukweyera na akeyereza kuninga akasingolezo obuntu obwona bacheta kisingolezo kimu chikoro mulimo murungi habo kwa bukwataniza hamu kakubo hamu kamo kakogweso mulimo tukarukusobora kora kintu cyone nabweki naitu tukwataniza omukristo Yesu atuhamani agokwataniza hamu nk'abantu tukole mirimo nuko tunga amaka agagumire agalimo abana barukwataniza abana barukugonzangana abantu barukugonzangana community yetu na society zetu zikurugamo zigira amani Ruhanga alimukonyezi wetu nimbagondeza okukwataniza hamu unity is power obumu nigomani gaitu tukwatanize mukama natwomugisa reka tusaba ikiriza imukama tongero kusima akasumikano akotuheire okubaza hamu n'abagenzi baitu abakuturora hambeo za TV West ikirizo kuhomugisa bulioma yahure kigambo kino okigalishe yote omitima yeitu kandi bona ayimukama abakitunga matugabo kibakonyera okukwataniza hamu abaseije okukwataniza n'abacyara babo abana okukwataniza n'abazaire babo abanyabuzalo okukwataniza hamu
abebembezi baitu kwatanza hamwe hangaleti Uganda niko tsole kombeka omusingi ogwamaka gumire ni hangeri nyakugumire ibara lyao linyimizibwe iwo Kristo mukama waitu. Amina. Nomugisagara hangu musozo abyoni sita no mwana moya kwera gubalinde kutabargaho hati nebiro byona. Amina.